أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه وأدب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فأحسن تعذيبه. وبعد فإن مكارم الأخلاق صفة من صفات الأنبياء والصديقين والصالحين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Paganayron mga uripan no Allah, nagkapanalamat si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Sadad na pitat kamanan yan sabab kukyabaloy anyan no kitano ang mga Muslim rakas ay tano di mapaganad sa agama tano agama Islam. Makasabab saan mga uripan no Allah na ayan na mapamagusay akan rekano na sukapya o parangay. So Allah na inaloy niyan sa Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maana mataan ya Muhammad aska itatak na akan aparangay amala. Maana as Rasulullah ititu amapya iparangay na makasabab saan nasuguan na kitano o agama tano sukap panayan sayani ko parangay o Rasulullah atan to din kumapya. Nago ini pangusyat panaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sukap punayon ko kalaksi ko Allah agu kapya iulawla. Si iko kiyat teruan yanon sa faqala alaihi salatu wassalam aksaru ma yadkhulun nasul jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Maana akadaklan ang mga tao apakasurad si iko surga. Nas mga tao amaalakan si iko Allah agu mapya iulawla. Maana hay saka ukabaya ka amapad ka ko mga tao amya aloy u Rasulullah na siyapang ka so ginawang ka amapad ka ko mga tao amya aloy u Rasulullah at mi aloy u Rasulullah amaalakan si ko Allah agumapya iparangay mi aloy pan u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna aqrabakum minni manzilan wal yawmal qiyamah ahasinakum akhlaq. Maana ayat pinakamaranir kano rakan idar pas anungan amauri na sumyawa kapya-pyar kano imanga ulaw-ula makasabab saan na madagal pan akyaluesan u Rasulullah mabapyasya kamu mateman suka papayag ulalatakan sa bakos kano dun pasalama sa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.